انا جبت الضوافر. يلا اكيد شايفين ازاي ضوافري ضعيفة وبايظة. نفتحهم ونشوف مقاساتهم على ضوافرنا. ده كبير شوية، ممكن ناخد الاصغر. انا حاسة ده لطيف. طيب هما جايبين معاهم المبرد والستيك دي حلوين جدا. هقول لكم هنعمل بيهم ايه. يلا نفتحها. ناخد الستيك ده الاول، بحبه جدا. ده بنشيل بيه كل الجلد الزياده هنا. انا طبعا ما بحبش ابدا اقص الجلد الزياده ده، عشان لو قصتيه هيرجع تخين ومش ناعم زي الاول، فما بقصهوش. بس بنوسع كده للضوافر. ضوافري بايظه يا جماعه، بايظه خالص. انا عندي مناسبه ولازم احط ضوافر. اوكي ما علينا. هنجيب كمان المبرد. بعد ده هنجيب المبرد ونظبط برضو ضوافرنا. يعني اي حاجه محتاجه تتظبط هنظبطها بالمبرد الكيوت ده. طيب انا جايباهم اللي هم فيهم كده تابس كده، يعني بريس اون، يعني بس تشيلي دي كده. دي بتبقى سهله جدا للناس اللي تتلبخ. ايوه اهي، عشان تبقى سهل جدا تتلزق على الضوافر. بس انا مش هستعملها. شايفين تبقى عامله كده؟ انا مش هستعملها. ليه بقى؟ علشان انا هستعمل الجلو ده. الجلو ده سهل قوي قوي، هو لطيف كده عامل زي المانيكير. اقدر احطه على كل ضوافري والزق الضوافر بكل سهوله. بزق كده الجلد ده كده وبلزق الضوافر وبضغط عليه كده عشان يثبت. ترى هنعملهم كلهم دلوقتي ونشوف. احنا بقى هنا كمان ممكن بالمبرد ده نظبط الضوافر اي شيب احنا عايزينه، او نظبط بيها الضوافر نفسه. حته كريم بقى كأنك رحتي بالظبط عملتي جل. فوالا.